ole masaberin tuna kan muang hianin Guwahati High Court website kan lutanga hemi direct application website link hi video description hianin kada kan lo check out ton nia ti chuan link kan click apply online for post of judicial assistant ti le attendant court attendant ti hi allowin zia kani apply na link hi ashan ve na oma judicial assistant le court attendants apply na link hi ti hianin ashan ve na oma judicial assistant kan apply do ni chuanin I amasazo ka hianin kan click anga court attendants hi hung zo ka kan click do nei judicial assistant ka kan click chinanga ti chuanin phase 1 phase 2 le phase 3 phase 4 lo oma phase 1 hianin new registration ti nia upload details phase 2 phase 3 hianin upload image ti chuana to bera hianin access candidate home ti omani heta hianin application form kan ti le acknowledgement kan tiang chi dekha print out turani donani ti chuanin court attendant hi kan apply do ni chuan hemi link ka hian kan click anga hemi po hi phase 1 phase 2 phase 3 le phase 4 thawani a mami nen khain ang chia registration ti a candidate details upload ta ti chuan photograph le signature upload ta tin ato bera access candidate home ti hinile ni ain ang chia ni registration le apply ti da hin an chia wang hianin aing po ti la poilawa tunchuma hianin court attendant ti hi kan apply chin don ani link ka khan kan click anga ti chuan new registration ti hi direct kan click don ani registration ti kan click a fill up to lo oma candidate's name father's name date of birth te mobile number le email id te fill up to lo oma so da chuanin uluk dewin kan chulu tanga kan ming pa ming date of birth tin mobile number le email id te dik devin kan chulu donani chumi so chuanin code enter to lo oma text code ang chi khani a uluk devin v6646 ti nia kan enter anga kan enter zo hnuwa chuanin a hnuaya submit a registration ti hi kan click le donani kan submit anga kan submit zo hnuwa chuanin ti hian a hnuaya hianin a register code for the applicant is tilom tani hemi hi registration code a registration id ani nakina poimo donani registration details hi kan register mobile number kan dong bokani khakha kan du chuanin kan check don nia chumi hnuwa chuan hnuai hian update details te home te oma update details atang po khan kan ti theya ani lo pon home atran kan lu tanga update candidate details apani na hi kan click don ani ti chuan registration code kha ni china mi kha kan copy paste mai nga kan chulu tanga date of birth hi tianin kan enter anga ti chuan code enter tur hi pn1xb tiya search candidate kan click le don ani kan click zo hnuwa chuan ti hian details fill up tu lo oma details strong hi som ni le pali ania pakhatna tang hianin attorney to fill up sa post applied for ti hianin court attendance ania chuan panina hian candidate's name hei po hi om towa hengte hi fill up shan pa ngai lova gender hianin select gender female male tha gender ti te oma ta hianin male kan da menga category khan eta hianin unreserved SC STP tiangchi te omtani OBC te unreserved category de uvekania engponi se I STP le HTH oma STP hi Scheduled Tribe Plain tinania STH hi Scheduled Tribe Hills tinani I keini tribal mizo te hi Scheduled Tribe Hills kan ni wangin STH hemi hi kan select donani kan du chuanin unreserved po kan da thei tho amai ro chu STH Scheduled Tribe Hills kha kan da donani tumtuma hianin kan du chuan unreserved po kan da thei tho ti chuanin next kan kalenga date of birth hianin whether person disability hianin
disabled person kan ni chuanin box hi kan tik anga ani lo chuanin tik ran kha angai lova tikhanin ani ang kan da mai don ani disabled kan ni kha chuanin box kan tik anga ti chuan age khanin age po khala in fill up sa father's name po towa mother's name hi numing kan chulu don ani ti chuan name of whether married ti hianin nupui pasal kan nei to ni chon married kan ni to ni chonin kan check box hi kan tikanga ni lo chonin an tikani maya chuan nupui pasal pakhat ai tam kan nei ni chonin kan tikanga ni lo chon tikangai lowa whether you have passed class 8 standard tinia class 8 kan pass ani chuanin kan tikanga yes kan tikanga chuan class 8 kan pass na school kan ziak don ani chuan 11 hian nationality le hi Indian kan da don ani nationality 11 hian in Indian kan da nga chuan 12b hianin class 8 kan pass kum pass 8 in year ti ni da sangni panga sangni brok kan pass chu akum khani mayanga chuan whether you have passed 12 standard class 12 standard kan pass ani chuanin kan tikang box kan tikanga kan pass lo ni chuanin kan tik lo mayanga khachuk kan pass lo thu ni maya educational qualification hianin BA te HS SLC te class 10 chin te khateng kha kan zia kanga chuan relevant or other qualification kan nei ni chuanin kan zia kanga kan nei lo ni chuanin nil kan da mai don ani chuanin 16 na hianin work experience skills special skills kan nei ni chuanin work experience kan nei ni chuanin kan work experience kan da anga ani lo chuan nil kan da le mai don ani tuna kan hmuang hianin chuan address for correspondence alo oma 17 na hianin kan address tuna temporary address kha kan da anga chuan state le state hi kan omna state kha kan select mai don ani kan omna state kan select anga permanent address kan da lenga permanent address le temporary address kain anglo theya ai nangani chuan ang ve ve kan da mai nga state kan select anga 19 na hianin FIR te complaint criminal case te ang chi kan nei to ni chuanin kan siak langa kan nei lo ni chuanin no emon nil emo kan da mai nga chuan criminal case kan convict kan ni to em kan ni lo ni chuanin nil kan da mai nga chuanin kan na thona service kanin ban kan ni to em terminated kan ni to em ti vel kha oma kan ni lo ni chuanin nil emo no kan da mai nga chuan examination competitive exam no chu emo khatiang kha kan ni to em ti vel ni ta kan ni lo ni chuanin nil emo no kan da mai nga 24 na 24 le 23 hianin email le mobile number omsa towa update data ti kan click anga update data kan click zo chuanin record updated allowing tani kan data ta khain update towa upload photograph and signature kan click le anga ta chuanin kan passport le signature kha kan upload don ani size 5KB to 30KB ania ti chuan heta signature po 5KB to 30KB in kara hianin a size kha resize turani don ani photo kha ti chuanin upload passport le choose file oma choose file zoki kan ti masanga choose file kan click anga passport kan click anga chumi zo chuanin upload passport ti kan click le don ani shan pain upload passport kan click anga ti khane lo lang tani kan zova choose file kan ti lenga heta hianin signature big kha ti chuan signature kan va click anga chumi zo chuanin upload signature kan click le don ani upload signature ti khanin signature upload kan zova kan ti zo huna headline box kan vati kanga I hereby declare that ti hi chumi zo chuanin candidate details submit candidature ti te oma submit candidature hi kan click don ani okay kan click lenga ti chuan
fees amount payable ti lo lang ta ni ST tan khan za som nga ania fees amount pay ta hian engma la lawa journal number te payment date te lo la lo ni achan chu fee kan la pek lo wanga ni fee hi online a train a pek thei lova offline in bank a pek turin do ne ti chuanin print fee payment chalan form ti hi kan click anga kan click zo huna pop up ti lo manga kan download anga ti chuan kan en chinanga hetiang hi ni ta ni hei hi chalan form khani ta ni payment chalan form ani a e chengza som nga ni a hemi hi kan print out anga ti chuanin bank a po SBI bank chi a theita SBI bank a kan omna bul SBI branch nai bera khanin SBI bank a kan vakalanga thoktu te kan vak muanga ti chuanin poisa kan pedon ani poisa kan pek zo nu ni vela ti hianin atira Guwahati High Court khanin kan lutanga access candidate home ti kha kan click anga ti chuan registration code le date of birth mang khanin kan log in don ani ti chuan code enter tu lom le a search candidate kan click anga ti chuan i ni nuwa kan en don ta kan enter don ta poisa kan pek nu ni nuwa khanin tunai chuanin fees payment record not found in tia poisa kan la pek lo wanga ni a amai ro chu SBI branch kan va peka chengza somnga kan va submit nu ka chuanin heta hianin application form le acknowledgement kan ti kha print out thein link om don ani kha application form le acknowledgement form kha kan print out anga kan da thadon ani